di hari nauli di bulan natapos di hari Sadaryo nunga resmi be parumatangdom morohamu onong satong taon na masih tada alay moro au na masih tada Tuhan lo biotik do petulutan sugi keluhan muna di babuhan mudo itu orang mina karbaina buka dimudiu do si bayin na din o inang kuna ko tumaran songon na ni dok ni ang gidoli nami tulang ni erakor buru torusin naman ang buru pane memang si buru na gabi jaladang parti daong mo yun na buru na kating ala na buru ko nunga huti siya namin men mungkin ra kung do agad ni bapa na turun tuhoy na ala na pesongan ni bapa takas di botohoro buy do hono ko ang buri kita matang habitaran lahir di tanda dorma rupiao dan di ko piao siguro natin ate nakpe di war o pumuhian na siguro natin ate ala ni ihutol jejak ni bapa ikuboy mangihudi apa beredekan unang baik bulunnya ke moro di bagasar rumah tangga mau itu keluarga ikuboy gabi tengikan perbahul-bahul na bolo langsung do nang diherak dia bason di nang pardalo edek nagok kami sian hamu namar kasirai lasmi rohanami ubot kami manuaing di son ulos muna ulos nagajang si torong rapo perhitian nami don nangido di tangyang nami asa di pasu-pasu Tuhan pardongan salipemu gajang umurmu inehon nang korok ni pinopar di hamu tugi jangannya pardongan salipemu na situ bulak-lak nina tubuh sikur mata bunga-bunga di dalam pipas Singapura tubuhan anak mamu tubuh apur nasaha sahur matuan di pasu Tuhan di hamu tibok ni pasanota matutu mola tibok hata nauli hata nadinggan bagi duham di tangyang nami kelamat tuan bata tibok may atong isahap ko di hamu na asa matakot ko di mu mangapu badam mo na asa abing dia bingamu hadang dia baramu jujung ma nang disima jujung mo na sa luhub na akta pasu-pasu panggabian na pinasahan ni Raja na liat na lolo madakot to di mo mangapu badam mo na noaik pe upasahat tamik ulos nagajang si torok rapon di pasu-pasu tuon nagajang ni umur dohotorot ni pinopar di hamu tuginjangan asa sahat ni nasol sahat ibuak kolena tubuak kaya ni tigaran iya upasahat tamik uloson tuhamuna iya nakor nami buru nami dohot hela nami pasu-pasu ni Tuhan jalota sahur nilai kita mengolit tapi itu penggabian diramo kiamat dari batahi dari bagasan nah horas sholat horas samuya nakon nami lah ulos sihami horas sami nabi kamu nana pasahat amat perkusing kami nasa ulas kami do ulos ni era nami do buru nami taita dong jauh puji Oh
muna. Alam nang magkaroon pas-pas pagbagas kamu sa bagas ng atay balikin ako sa tayo. Alam nang marumatang kahamamang at isahali mo larong paradeta ni Kulala mahamus kami utol. At kahahanggi muna paradeta. Tihubot kami daw mas muna amang asarong ko enong muna laut paradeta. Tihubot lao hamamang o mabot hamamang da. Di paso-paso Tuhan mah liho situ bola lah tuh si koru marla kabunga-bunga tuh bukan anak tuh boru mau nasaha sahur mah Tuhan mbak tutup Nyoma perbuai si lihat bapak gabian, lihat perhorasa tidak salungan. Matutu. Jadi di Soma apala bapak udah nih tungganan ibadah inang bau.